Liwa folau, mo le ava no fo iwa. Mo wili nei vai ngole fiafi. Ma lo lava le ngalue. Ma lo fo le tawatai. Ia mua na whataro whatu. Pa ia si o kako ua kungu. Pa ia le au whai ngā rue ngā le kua. O lo kala whauko i leiku, ma leiku o ngiusilangei. O arkala ingo o longa whika ngalo. Kongo so si whakawhai kaulanga. Te ngaka fo lea o nā ko olo ngā lulue so se kafa o le ngei laro langi o whai o ngā mua mai le ngei pol kalame o le ta Faasoa mo lo Soifua Manuia. Ma lo lava le ngā lulue, ma lo fo le te talo a wā ia le Seumanuia o kama whangau. Ia whape fo se Manuia o si o kako wakungu o Samoa. Ia whakalo whaku fo i le pa ia o si o kako wakungu. I kupu makamari, whale upolu, pe foi a whale kua, makausi o saoao, maumanga, ia male malosi o le kako wakungu, ia malo lava le whatotoa, malo soifua, malo ngā lue le ngai aso, ia wa o mai ale pōngsa, ia whiangai lava i kako mga lue ngā whai pe o lo kako wala winga, ia whakalofa fo i le pa ia o nai kako mākua kausi, ka māma ki ngā mākua, nā kou olo oi, ngase ko kongo, maoka ngase, ia o ka māfoi maki ngā mākua olo kongo, maoka ka ngaka mākua, ia mai la kou foi olo ngase kongo ainga, ia o le mākua kalo ia lango maluinga, o kou ka konga ki ngā i le lofa maleanga le lei o le tua, ia o le ngei vaenga le fiafi, ia o le kako pol kalame masangi lava o le ta Faasoa mo lo Soifua Manuia, o le ngei la fiafi, ia o lo o mafuka koe ngei ma le tamaitai o au noa ta vale yuli, o au noa o ia o se so upu, po ia foi o lo o wha maupopoina se tasi o vaenga o ekalesia e te ua o le worship center, I manureua o au noa ia o e mai lea fio anga o whalewha ia ma muri vai sa whaka o sion ka mai mai whalewha le ko wha ia iuli le fio a inga ma lori a lalaka i la ua makua ma le kofi wha solo i la aiul kupu ia a o sion ki ngā e mai lea fio anga muri vai sa whaka I lea fio leo ka sua kele ma muri karo. Su sua lii ma makua e ala kai kaulau niu, whakalainga mangua ko alasi ma le ala kaua. Ia o ngā olo o whamaku ia po o fio anga ngā o le fio ngange ia noa ta vale iuli. Ia maa lor soifua au ngoa. Lange mai lau Teofilo, Seumanu. Ia, ningi ewa ngoa e ke whakalofa I le pa ia mal malu o se ka ko kungu o lo whai o ngā mai mua mai whaafonga mai pole alawa penka whai langi lo mō mai eringi whasalo. Ia, singau whakalofa ia ma whaasoa fwai le lauka ngaka. Ia, ngā lo, ia le tua, ia whatalo whātu tia tātou watu nuu Samoa, ia o pa ia mau sa mau fai ngao le ale o ia se whamatalanga. Ali. No le atu no o umana tofi. Ia ai o le neia fiafi ia o lo wingua o au noa. Ia peona ta ua to le afionga ia Seumanu. Ia o le sa valvali mai fo le neia fiafi ia e fia so tau au tu fo ile mātou whaala patupatonga po le mātou e kalesia ia ma le South Seas, po le vaenga o ngafa ma le soifua malolo ino le si o tātou watunu. Malo, whaftai. O le whainga pa anga ale mkangaluangi le South Seas Healthcare ma e kalesia kai kasi. O lewa nga o sia ele mako whenga inga ma e kalesia malawe kongo o kilangi sauki.
Ia lenga kai lea e whapefo ia o ki langi māku. E o mai ala i le āmakanga mai ngore, mako whea ngainga i le taimi o le whokua i mai o le COVID. E o mai lawa le kaimingei, ia, o lo o maupea ia le mako whainga pāanga ma e kālesia la nei. Le lai pe ona iei, ona whaatasi mai ei ngei ia le sunga ia unoa. Ia, ma whaalau iloa koe fo ingisi o ngā luenga o lo whaapea o ngā moomia, ia ma ngā luenga whaiwhai pea sa mwhai o ngā mako ngā lue ai i le mako whainga pāanga ma e kālesia. Ia, au ngoa, ia se whaisi ngau whamkaranga fo i le kaimi fo i le ngako amaka mai ai. Ia ngā lulu e pe fo le ukako koe ia le lau koe amaka. E ase le ngā vai kaimi ma le kako ngā luenga sa whai. Le asa u si ngau ui le koe kōma ngaku i songa le lei o po le a fo i se vai vainga a o se le lei sa i ngā vai kau mali. Ngi vai kau oi. Ia, whaatai Seumanu. O le whainga pāanga lea le mātou e kālesia fo i o le Jesus Worship Centre, Manurewa, ia ma le South Seas. E ala mai le mātou ministry o le Autala Vou, po le youth. Ia o le alana pena ia le whainga pāanga lea ma le South Seas. Ina ia o atu i ele ngata i tatou mātua matutua, ia ai mai se lava tupulanga tala vou. E pei o le itu la lea sa whainga tā, ai ona foi. Ona o iai le vai taimi leo le tui foi leo le koviti, se fuluma le iwa, lea sa tatou ngā lulue ai. Ina ia i loa e tupulanga lea o ngā o le tui lea, e pui mai le koviti lea sa pepesi. Pena sila fia foi el tatou atunuu ia, e mai se foi ia ulo e kālesia, e mai se foi o tatou ainga, ia o le matua i le anga lava o le wha mai sa maua i le tatou atunuu ia, e mai se o tatou tangata. Ia, peila o le whainga o inana a mata, i le whainga pāanga lea a se matou e kālesia foi. Ia, ma le South Sea, ina ia whaalau i loa le tui lea, ina ia pui o tatou ainga, tatou whanau ia, mai se foi o tatou mātua matutua. E pei o le awala lea sa whaatinoina. Ina ia vave ai, ona kiua le whaamai lea, mai se lava ia tatou tupulanga talavou. Le anga ona o tatou le whaima whia wa i solo i ngā luenga ia. Ia matawhawhau solo i whafoi tatou whale ia. A o tatou mātua matutua, mana i whanau iti ia, lea sa peina tele na afia o Seumanu. Ia, peo le tala atu lea. Ngaro, i ngā la wai kaimi ne ua se kaumangi. O la ea nga ia ilumar whai kaua whai o koe kāresia ma kupulanga kalavou. Ia, o lea lava Seumanu, o anga i pe iluma le whai tawa whai o tupulanga talavou, ia me se foi o sui o le kāresia tuwai, ia me se foi nai niso a inga o lo fofo watu. Malo whaftai, ia wae e ke mai kauinga foi. Ia pei o ele whai maso o upore, le kāresia ngai kongui, a aolo keni kako ke mafukai, ngā whamakala kua me ia mo mia. E a se kou so kanga ma le e kāresia pea o keni foi lele wae, wa maka i sau forsanga i o kemi, mo e kaungu o le whalsa. Ia, whaftai Seumanu. O le tūlanga lea e peona au mai ia foi. Ia whaamatalanga foi po informations mai le South Seas, ma so sem tā upo o lo fia mana o mia ai, ia le mātou whesosoani. Ia, o le naitu, ia, a foi o te alu sao al mātou whaiwhi au po le sunga le whawhia ngai a musakena, o lo o whaafonga mai fo nea fiafi. Ia, o inae a foi o te alu mo iai ai le i o na saunoa leo o le sunga whawhenga i le au lotu po tupulanga talavou. E whainga kape? E le aiso na whainga ta, e le whainga o fie o na anga fo i lau malama le sunga whawhenga i
I tupulanga talavou, ia ole approach fo I po le awala e afo e talanoa na ia I tupulanga talavou mai se fo I ainga. Malu, whaafikai. O le maanga ia I o lau fursanga wai. E o iai ma le fesoa soangi ale whaisi au. Wai pe au I o le whai kokoa le o mea umai o lo kaumwhai aku ia le kanganunga nge fo ile e me sepe o ele whai ma so upuanga I le karesia. Ia, malo, whaafikai. Ia, se whinga, e o alangi, e engi ngase o lo whea ngai ma. Ia, e mo ia ele me whai unga o langa iso se karesia e ia e ngase. Ma se ngase kumau. Fo le lo whai unga awala kua sepe so soangi fo le mako. Ia whaftai Seumanu. O e sao lele lava sau noanga e iaini si o tina mata maa matutua o matua fo I olo o maua I ngase. Pe o ngase ia e le pipisi pe e le suka o le toto maua lunga ia o le whaamama o le toto tulou le ngangana ia o fesosoan o yo whaama ia o mai ia o le tele na maua ia nai tangata I tutono le e kalesia fo I nei vai tau. Ai ar kamare ngungu. Ia o le alava pe taatele ala le ngungu. E la se fai mo fo lo kom fai ia le me se ala ia le vai ngale o kwalo vo pio o le ko ke fai ngi mangi mo se so o se vai nga fo lo ko kam fai ngi fai ki o angi o lo ko kom fai ngi ke mingi fa kingo ngai ke e ai le pisi au e le nga kal pisi ai ke e ai le maua peo o kangakai. Ia o awala ia o leo te iloa e afoi. O le mātou te man afoi. Moomia. O le whaanga o le whaonga leo tatou au nanga ia pe o le South Seas. E o tatou tupulanga talavou e ave tatou mātua po le ngatai leo mātua e vai fo mai. Vai fo mai e afoi. E au mai e fuala au e tala whea ngai le leima le tūlanga o lo o ia le tina po ta mamatua ia le mai se fo I leo o nai mātua o lo o lea e le o iloa le e le sosoani. Ai o le au wala lea e tauna whai e tatou tupulanga talavou I le vai taimin nei. E tatau ona tatou e vai le fo mai. Vai po le ale le fuala au e tau ona inu e le tangata matua po le Kausi fuala au. Ia, tau sila soifua malo o mea ai fo e tau ona ai. Awane toi ai mea lololo, ia, ma mea ai mai inu, ia, vai sua malie. Ia, peo tūlanga ia, lau whionga Seumanu. Manu, o wala whai angoka whisiri ia me. O lele awa e aolo I kempuli e mo o mia e se peso soangi. O lele South Seas anga I kongori, anga I lau e kalesia po le ase whapunga. Ia, la amwhai ngō whia o ngā sila fia fo le office o lai ai o le o lo ai me fai onga o lo mo mia mai le karesia e vaku e so pe o fa la wiloa o le fenga mo fa nga pa fo le si va fa maru skingo e fa ki fo le suka ma puka mo ya pe ko nga me fa pengale o ka mo ko ya malo lava o le vai asongi e ei le whalauloa ale ofisa nge o lo kawala mai mai le ofisa foi o whamaupongo o vaengo le census po le kusinga ingoa e ei la le afo le whamoe le lau po kako ngā lue ma kauria le ngā o le aifa au mo le kaimi le ngā o le COVID ia ma le kaimi o le kuile o le furu le lau whaua mo le lau koe ua whaua mai la le lau kau mo lola vai ngare o kusinga ingoa o le whamoe moe o le whaalau I loa ngei o
o lo kaulai al fa leinga o le fua fa kau o kanga Pasifika. O lo fa kumu la ko pepa ile ngai kusinga ingo. O fa mamunga la ka maile o fa ria e fiku se fulu kolu pasenge kanga Pasifika i au kilangi sauki. O maea o nga kusi fa kumu ya form so kusinga ingo. O lo ila lo ifo la fa moe o akungu. Mo kanga Pasifika. O le o lo fia moa le iwa se fulu pasenge. Ia, whaibari o fisiri. Ai se ae ka uai kusinga ingoa. Ia, o le au inga i o afoi. O inga ia maua se aka e sili aku o ka ngaka o lo ngofo i ko kongo. O lo i ko kongo o afo. O whala ko ngaka pe e karesia. E ka ua kere rangi me o le whaalia o mea mo o mia kai peila o nganga Faasoa Soifua Manuia inga. O au wala fo ia o whemalanga inga o le pasi. Ia o paka o ngofoanga whaafia o haonga ia Mikaele au isi mea. Mai mga o mia, ai masian mero le mga o mia ngā mo kupe. O alfa moi moi. A wha maa ea kusinga i ngōringi. O le ama whai o kako wa ia le wha alongo inga kongo e karesia. Ma wha ala pukonga. O sao whanga e kusinga i ngō. Inga nge ke ua misi se a inga. Ingi punga o e ka ua e moa mai i menge kusinga ingo. E avu. O la ofesili la i mea ngei wa o le ke o kalkungsa e ngalua i kongo mka ngalua ngalua. O le asa sila fo i le ko kongo le i le kaiminga e ngalua ai a makanga mai wale o ngei leo fa o ngam singi. Ai ale kaimi mo fo le i kai mia ko kua ko masini. Fa o la se fenga sa o ko foi ai nga ruanga ia. Ia faftai Seumanu mo le vanua. Ia o vai taimi o matou nga lulu fo ele o yaini awa o le tablets le sa fa nga e o i tu le au census collectors. Po o vai nga ye o ya o my forms ia na tu fai ainga. E fai la fasina fai ngata ile tu le e isi kai me o aku e o atu mātou ia ua loka mat fai koko ala ainga pe o pe mai lato mo li wa moi ona fo e a fo o le ua asaina ia tangata o le e o ia areas mai ia areas ia e fo ina isi census collectors po vaenga ia mātou e o ia mai forms po ia ele inta vale sava vale karo fai e sava vale ia o e fai asi fai ngata te le o le atulanga o isi foi ainga e lato tai fause i tulo ia o le sina atulanga e fai ngata i foi a fia te le mātou ona o foi o le tulanga leo le ai o ni masini ia computer po tablet e fa nga ile au nanga online po lungo te fai langi ia po lungo kukos me fa pena o lo ia fa tinonga nga luenga i vitamin nei lo ia fa fai ngo fia ia o au nei la vitamin wa ile tu singa ingoa le o fa o sila tulona fai ngo fia nai lo le tu singa ingoa sa e mo ele sa fituringa so lo ko kai fa ai ole ala ale va versa mo ia alo fai ia e makauria foi o le la ka kalmo nge ku singa ingoa nga vai kau ia e feolola nge ngiusila e mo ia la o la fai pa o la e me ko science ia o Samoa ia e ka aloa foi e fikuringa i so le i ronga winga a fo lo le po ke ring fa kingo ko ngaluenga ia le lava ona ole mafua anga Seumanu ole tulanga le o nisio a inga fai ngaluenga o nisio matua e fai ngaluenga ia ole taimi le ile tai ao po le o olifo ia taimi le ama tai ngaluenga ole fai ngaluenga o matanga ai pe ole tulanga le lenga mato tuli le fa afi ina ia maua atu nei tanga te lato a inga mai la nga kai mi ke ringi ai ngai misi ia e tele ai ngai misi ono le tulanga le o le maua atu pe mo li se tulo ia wa mo moi a inga ia wale ele se option na mato e fai ia
na ole o atua e fiu whaele po le taa vale ia. So e o mai loa. Karo fai. E le whai o whiera ali ko ngā runga zau. Ole a kongua. E boi ai mea ngo wha mara muange e. Kere o mamlama kere fwoi. Ai whai unga e wha lau lo fwoi. Ole a kongua leo ngao. Wa e mo ia ngal kusinga o ala whai ngo kongaka. O songa o ngā lau kele la e mo a inga. Ia ole a o ngā tele tusinga ingoa lau whiunga Seumanu. Ai mai se ole e ta o mai le ta ole paseni o tangata Pasifika na fitus fultol paseni. Ai ole target le e tilo iai le stats in New Zealand foi po o fa mauina foi numero o tangata e iwa sfulu e tauna reach le na tauna ausia le tangata Pasifika. Olo na o ngā e a foi mo ta taula e mana o mia resources foi o le a onga meu falele e tono a onga pe ia kesi o no foa ia o project for o tono fale a onga i falele ia o paka tamaiti ia le ta alo ai fai ta alonga ia e mafai foi ona fesosoani ia foi night tangata foi ia le fia mana o mia le fo ia ta o tonga le fale mai e mana o mia moenga le fale mai ai wale lava moenga ia watu fale mai a fa se mai mo ia tau le tinga ina ia watu tuli mai na tanga tal fale ai fa nga moenga mo tanga ia e tinga ina ia pe o fofuanga na ia la inga ona fa tau no wina ole ia mafai ona ausia e areas fa ta ingo man rewa ia a faia ele ausia le foi numero le mana o mia le malo ona fa matu mai ile se vai nga tupe e fa le le ai se polo ke ti o mana o ia le areas le tato Manuia ia ele ai se me fa matu mai ele ma fai ona fa matu mai pe fai ele ausia le foi numero le o longo winga ka wala nga maua uma ainga le au fa ingo ka lai ia ma me o lai lo i ko o le lava ole kusole o inga foi la e mafai foi la o nga silafia ele ofisa i kua inga ko kelo la inga la i ole lava i kusinga ngole fa inga ole lava Seumanu ngole au fa ingo ko miki la fa ingo ko ma ua ai fa fela mero ko kongi ka fa inga lunga tangata whaingaluenga e iai fole fesili o lo ta o e tono fomsia ile o pole pefia lau totongi ile masina i o lo ta o ai foi tono le fom le le la wa si le fira ele ko ia vai ngole kusinga mai la kai mi ko ai sa ko sa va ana ke milani o le asa usila i ke minga i male fucking ngore wo i ngai wa le ko ngole o le link o le asa mo fa ngofi ni o lona i tu fa ngofi Seumanu le ile taimi nei o le tusinga i ngole sa mato wa e fea ia ona o le tufa ino o le envelope le mai le stats e tatau ona i loa e a inga le code e alua i lunga online e whaatumu online lato tusing lato ingoa po informations fo ia le a inga a le ole na e whaonga le form lea e whaatumu ai le au whainga le a inga ia mawhesili fo i lo ta ue tutonu ai ilona ia whaingo fiena i whaateta ingona i a inga ia e whainga luenga o matangata e isi keimi e maanawa mai wapo ia o ingala le e maana ia le whaonga o le upenga ta whailangi po o lunga le koko ia nga le alua search i lunga le a foi le stats po le census New Zealand enta le code ia e ia fesili e tutusa lea ma pepa ia le tu faitua ia inga
Umari sen sa ora i office. E sen sa ora office o sai ole umalon fa atumu forms ia e mawhai ona o le mea sai ai mātou o le census collectors ia e o toi o a inga ia toi au mai forms a leo le nā e mātou te whai mātou te talanoa i a inga e drop off i se post office ia i se mea whai ngōwhia mō lātou Sao whawhin kā kiringi mea whain tā e le le kā ua ia i lau whai kaua kumele le kā ua ia wao i e mua a mua wha mongianga e ngwhai kaua mo ka kau mai i ame i ai ava kuala ele ro nga o ki a koala nga le ngofo ala le nga le maka kula unga kungo me le ava ku o le alava e wala nga foi lang lai a vela kwa fu e se fa sa lang ngim ole whaasalanga i sa ole leia e ele whaasalanga o tangata ele whaatumuina ia lato census forms e ele lato whaasalanga po fines fo ile au mai el malo inga ia mwhai o nga whakaua le awa o te loa le mea le a fwoi tele na fwoi pe whawhainga tahe tatou tangata o le atu nuu ia ona whaatumu tatou forms e a inga e nei tangata matutua e nei tangata matutua i le malama tele le whaapere tānia i le form le tuwha mai ia ai peo i olo o iai i le vai taimi le ana mātou o i tua le census collectors mātou ia le ngangana whaateta inga sa o le wha Samoa o le whaatonga o le wha maoli ia o le eo ai mawhisosoani le whaatumuina o forms ia o iai fo le whai numera i lungo le numera i lungo o forms ia le census e mawhai ona vili i le Stats New Zealand e a fo e request ai mo se tangata e ele ngangana le e fia mana o mia le sosoani e halua i whaatumu e langa form Sorry, le ka wala ia le whaingo o forms ngi ia ngau kou whaafonga Samoa e kusai fo i mali whaakarkar ngoingo o le mengel kusinga ingo walang whaatarnoina o nga o kai au e a maka i whaamoe ngei o lo kaula mua i le South Sea South Kia ia malvaenga i o e kalesia i o lo mato ngā lue whaakasi o lo whaiala i le Dewdrop Event Center i Manukau po le whale fo i le ka ua sa ka ua le Vodafone le ka ua le waa ia o kai au la e a maka me e whaaso aso whalaile aso ko ngai aso sa male aso ngufua o kai au la ia e mako ke ia i mawaenga ia po le manu kai au ai ka lo le fururua ia a maka lo nga afio ko kau liongo le fiafi le aso falaile o le aso ko ngai ia e matala i le se fulu taiao i le ono le fiafi o le aso sa le aso se fultasi i le se fulu taiao i le ono le fiafi ia o le aso ngofua le aso se fururua e a maka i le iwa le kaiao ai kapungia le se fulu le audi o longa winga o le kemikonga o le a whaafo ia loa ia pusa ia le wako uma ia form so kusinga ingoa o le a avelo le ofisa ia wale whaikau winga o le afo o whaikau wa whai o tangata ma a inga i kukongo ngi usirangei o le lawo kau whaalongolonga ko il ka uai o le afo o le whaakumo forms ngei e iai ia vaenga i mawhai o na whesoasoangi e le malo e le ngaka i le lau kele o se vaenga pole o se vaenga o le atunu ai o konga o ainga ka ikasi o e mawhai o nga sila fia i pepangi o lo wha makala i le ainga ma le ainga o hangi me o lo mo'omia o longa winga a wha pe o mo'omia i se lengi ia o ka mao ainga i o le la amwhai o nga avaku kongui langa fo o la sila kuru ofisa o lenga wha kumuru fo e sa o hao pele pese ia o le tūlanga le Seumanu o le e ave ia e wha matu ele malo ia vaenga i o
o tamau ainga i areas sai tasi nei te ua whaapea mai le ainga o ia tatou e whaatumu tatou fomu o le ala kufa mai kako kupe ainga sai tasi ele ole winga tonu lava lea ole tusinga ingoa ina ia whaamatu mai ele malo se vaenga tupe i tatou areas se whaaleleia i tatou areas e whaaleleia i tatou le nofuanga o tatou iai whaataita inga o awhai o lau o le mea o lo e nofo i le se paka foi le ta alo i tamaiti o vaenga tupela ia au mai le malo i whaaleleia ina ia o nei tamaiti e ta alo ai fafo ese mai tutono o whale o ese mai ai mai tutono o whale ia pe o e whaini picnic a inga me whapena whata whao ai te mutuanga ma weekends ia po a fiafi fo ia waila ia le o ngame ia ka woi o mea le ngwha la uro aku e au noa ia wa easy vaenga o amesia pikong kapi o koma e anu i lim whenga o ingi pasi ia wakungira kusinga i ngomfa ma whairoi e rengi pasi ka miro mai leiku longa winga o inga ole am whai e o ngā hoi o ngā waku ia o il kusinga i ngoa o la asira fia i ofisa e ei mea le mobia ia o lea lava Seumanu o tūlanga tonu lava lea o lo o fia tuli ele ofisa o le tusinga i ngoa Police Stats New Zealand ina ia mawhai ona whaamatu mai ia whaamanianga ia e afo e manuia o mai tatou areas lava e o le tūlanga lea wa whātaunu ina i lea whaamoemoe ina ia so o areas po o tatou nofuanga o loo na nofua ia ta ele ngate o tatou tangata ia ai mai se foi tangata nu o Aotearoa o a foi so se tuainga nationality a foi o loo au mau i nei atu nu o New Zealand ma lo faftai ia o lea la o loo kaula mua ia le South Sea South Kia i le afo i le whainga paanga le male ofisa le o le stats ai o lo iai fo ia fo ia vaenga ka ua e ka kau nga sira fia fo ele atunu ia ai mai se e ka le sia i fa mon yang en fenga mo mai e pela oko wa dem fenga nga fo onga faia onga ia e forms a inga fo em fenga a killing ni kanka foi ni ainga foi ona le skala ia vo i lado ko e karesia ia ia vo ia points foi e mo me foi ona saufa ngai foi dele ia se au kala vo i fa mo yang ka kupe e pe ole vai nga mo nga e fa akumul pepa ia i pepa umangei ia ma le skala uma suafa ainga ia onga ia ia le ole vaenga e ka ole smoke free pole Teofilo le ulaula ia em faionga e le skala vaenga ia fa ro fa ka ua ia em faionga onga maua ia le avo points ia points mole ia nga ia em fai foi onga faia ia kui ma po kui pui ia le vaenga longa fa ia em fai onga po ese aka ma fa sala lau lungo o ben ka fai langi i le event le fai ia ole ma le vaenga longa lima ia em fai onga fesoka i lungo o e saingi so se au nanga la vai ko Kongo le South Sea South Kia e fai lolanga ia o nga ku lungo pen fai langi e fai lo ai fo ku sala ile mo o mai ia fo ia points e fai onga a ku fa kasila o longo winga e ke le ase se fa mo yanga mo sa le la ia wa pe o la sunga le la ngafange mo le afo ma vai nga ia o ka ko ngaruenga kai au o le si mele o lo wakui o le al me matu te mo mia to
Ia kasi ia mea ka ua e mawhai o ngā sirafia fo le maru le kung. A le mawhai o ngā lako o ngā whaakumu i aina. O leo lo makala le afo. Ia le kako le ofisa lea mo se fululua le odi. E mawhai o ngā fio mai whaakumu ia. Whaakumu lako forms. Masal e ova ma le fast fulu ia i lau whai ngā ruenga. O leo le ango ngofo i sosoangi ma oko. Ia wā lava le whaakumu ngā forms. Ko kele o iei le au konga, iei le au fiki, o kuwaru, Samoa, ia ma oko i o le lau sosoangi marosi i le kau whaakumuinga i o afo. O pepa ia. Longa winga e le whai ngofia ko ngā ruenga le la whai. Ia wa afo e Faasoa. Ie. Faasoa. Ai o le kele ala o afo o ainga fo i le sikala i lalo le afo. O la uko fo i e kalesia. Ia o le kele fo ngā points. Ia o le kele fo ngā se lengi o le amwhai o ngā maua e le au kalavou po le kalesia i le kako afo. I le kako kusinga ingoa le la whaingi. O le ngai kusinga ingoa. O lo arurua ma le kaumwhainga o le kui pui pui. E le ngaka i le fulu, ia o le koviki. Langa o le kau ki o whaakasia ma whaamai. Ia o lo o iei foi mangisio o nganga me foi ngā whaalau i loa. Ia wala wale ngā fusirifia foi e le mamalu le akungu. Ia. E me foi lau ngai sau whaukuanga foi ia wa o e masangi o e sirifia foi ia i ngā ruenga wha census foi lea i sau whaukuanga foi ia monga i ainga i pe mamau mo misi sosoangi ia o ngā vale ia lea o ia si kau whaukuanga foi lea ia Ia, whaftai Seumanu, ia, o le balwhatuanga i tātou tangata nuu fo ia, ele ngata i leo o na isi tangata fo i lea ele o le mana o mia le fsosoani le whatumuina o latou forms. Ia, e maua le fsosoani tai au, ia, pe o le la a whataunu ina tai au i le nofoanga fo ina tā ua mua le whiunga Seumanu, i le tātou Dewdrop Event Center. Ia o le amato iai ia ele afoi le amato iai e sosoani le whaatumuina o lau form ele ngata foi le Seumanu ele ngata na o tangata i tutonu le ainga e foi nei tangata foi ia o le ele ngata i tangata o le no fo mau i New Zealand ai tatau foi ona whaatumu fo mana i tangata ia e malanga mai leo mai ka fau a whaapea o leana e susu mai pena e malanga mai pena e afio mai nei New Zealand i le asofito mati o e tataula na whaatumu lau fo le sawhanga i le mea le sawhanga i le mea e foi na ia tangata ia ele alo foi le atau le la aua Seumanu na tangata ia le whaapea wa ovai nei pe e tatau au nei whaapea o information si o le avele immigration ele avise immigration ia e once e afoi e au mai ia information sa nai tangata ia ona liu whainu mera loa lea ai a whataita inga a whape au mailo sua Seumanu ma le au whainga le tau a inga ia o mele ta o le dara ia ona whainu le au whainga nao tangata i tutono lo a inga a whape tu a se fulu ia o le dara nga i tauna i taikong ele to iaila sau suafa po o lo whaiu po o lo address a lewo yele whainu mera o tangata o lo ainga whaitau au whainga na o tangata o lo ainga a whaapea whaila o lae e ona o whaise tinga ia langa o ne vai tau o tau ta soifuanga e tata tele mana e mai maunta tau tupe ia me whaapea o lo e tata ainga whanau ma tūlanga e tau na halu sa o yele tupe ia a le tūlanga la lea a whatau nu uina e iai le fesosoani coordinators ia a mese fo i o au tau sunga i
me le vaenga le South Seas, o le afsosoani tele lea i o tātou tangata, ia e le ngata le wha malamalamaina i le tātou lavangangana, ai o lea e iai fisosoani e te tauona sila fia tangata, o le tātou atunuu, le ngata tono o e ka le sia, so se wha alapa tonga. Ia, olo i ai le fisosoani, ia e le ngata o tangata o le no fu mau ni usila, o tangata foi o le malanga mai Samoa, o le anga o mai visitor visa, o afo i visa fo ia o onga po o visa whainga luenga, ia o lato umana e ta tau o na whaatumu o lato census forms. Ma le ngai o le mele o sa wala ki foi lalo inga ia malama le ia se ka ko kungu foi i la ko we anga va ai o singa ngole o le lai mau ko e anga va makangale ko ngi si la mai vai kai mile o makke kau mai na se ko kau mai de ya so ni mal pa ko e kau ya o kusu ya molongo winga e le se me o le ale kusi ai fu ia ngo ngai ia le la ko fa fonga mai Samoa e tā ua i o ngei kusinga ingoa e le se me o le a fa pole vale fua fa peolo kusi le ngoma abiu le ai o le ala ua sa ngoa ia le sunga ia unoa o ia sanga lue kongo lo fisangi e mau lo fa ngumela o le ai nga lo fa ngumela e wolengi ngo a vese ngo e fa ngumela inga ia fai kau wai le vai le ngai kau sanga o le kusinga ingoa ngi usila po o aru lunga ngumero po aru lunga po aru la malonga kama o ai ngai fua ia le lava malo fa afrika sorry le la le wo ke le foi malo mala mai inga ia fai ia nga feso ngi foi fa la ulo foi kai au pe o le ile kako a foi eventually ka foi ia karusanga kupea ia o ko sunga i whawhenga i whapea foi ia so o upu foi po coordinator so e kālesia i o lo kako ngā lue whakasi ia e mo mi ara o ko sosoangi o ai lava nisi o lau e kālesia po nisi foi o lo wainga e tau mamao i se me o lo a fio ai i olo maua lava le ava noa ma fai onga ma ko soangi ai i le whakumuinga i o la ko forms ia olo kakala foi le pe o ngā ko laulau i ngā ko ia o kae au e kakala ai i le officiale i le Dewdrops Event Center ia o ngā e kakala i se fulurua i le awauri i le ongo i le afiafi o longo winga e kakala mai ale auri so se mea lava e mo mi kong o ka umafa o a uma ia o vai ingu i o le a kala uma kai au e kali ai alo ko wafio mai a fa perfo e mo miangi ia o lo iai fo i ma le vaenga e fai ai a ka kukui o inga e sosoangi ia so se mea lava o le whakumuinga o ko fom o le whainga o kukui ia e maua o mai maua ma ka umafa ia wa lava lo ko wafio mai lava kai au le se furulu le ongo kai au le supalaile o se fulu kai au le ongo le fiafi le skongai se fulu kai au le ongo le fiafi le sa ia malei wal kai au se fulu lua i le auli o le aso mafua le karo sanga koe lava ia inga ia o karia le mako kalo aku ia koe pauange o le vai aso o lo ku winga mai e mwhai ai o ngā lulu e inga ia mawhai o ngā sauwhanga ia e fo i whaiange lako i whaia lako forms inga ia kusia o ko suafa kusia au whainga inga i mwhai o ngā ka au whai e pe fia a yengi whapongia ngai whai
le oi kongori o la wasi da fia le lei rovisa o le oi ai lo sa kongi o le fa mau o tangata o lo kongolo wainga wala awa kwa ia ma le nganga ma walalo afio mai fa kingo le fa moe e le o se fa moe le anga o le fa moe le mo le anga i luma o afo o le ngei o langa ia ma le ngei a kungu o fai mo kako kofi kako ki ngofo mau mawai ia e se si vaenga taua o misi aku ia kia u e kefu Samoa e te loa Seumanu wa e sau no mai vaenga ia e pau ale talosanga ia i tupulanga fo i pe o le fo i tūlanga ia ina ia a Faasoa ia Faasoa sao i tono le atu no lo tato ia me se fo i tato tangata no ina ia fo i tofusia ia tato fo i areas fo ia ma Manuianga fo i o lo matu mai le malo ia o le ia Manuia o lo ia le fo i o lo whataritari mai le malo e au mai ia aleala a misi e tato ia no o le tato whaapala ma le tato le malama fo ia le malama fo i lea pole ale le mafu anga ia leina whai le tusinga inua i o lea lava awa ofisili o le pepa ia ai o le tūlanga lea ia o e tatau lava ona whaatumua tato pepa mea whapena se fed vai na ko fala ki kisi se nga me ari ko muso o le kelo fisili o ke pule loi o le sense fala ai ki loka fisili ai o lo si nga me mo sal por menga ka mo muso ka leo kelo fisili ia a nga fisili o le ke le o lo ka u mo le ka ma ainga ia me se ia ka ko ngelo ka ko ngofo ngi sila ni vai ka wa misi ka ko mringi kusinga ngo no ngawinga ya mo ve aluanga ol mo ela me va ala misi ngi fa ela mo lang fo ele kusia le ngo ele ka ele fa mo ele o lo mo pe ko fi lo ko ai ngari ma lo la ya ole talo aku le nga fa mole ka ko ku ngu i kongo o kilangi sau ke ngei kalo aku ia fio Mikaele ale lava Mikaele yo lo yele askonga mai a foi sa winga le sa yo lo yele sa ya male asongfua fio mai ka ko karkarangoa ya ma fa kumu ya ko fom ia mau ka ko le ia ka ko sa fa ngai nisi fa mongianga ke wo mo nisi fa mai o luma ya ka ko le o ka ko la ki i sensen ngi yo ngo wingo lai ai ka ko ngomele ko yo sa wa fa mongianga ngi sila o le ai o ka ko la ve ai e wala o foi mare fa lo ka ko coordinators umo o e ka le sia ia ka ko ngalu due mai la covid ia male flu ngolo ya ngei fa pele ngai vai aso ia afio Mikaele o pole ka le balu ia ka ko a Mikaele ka ko ngaruenga fa la wilo ai ngisio o fuafuanga ia ele a Mikaele ia le fa mo le sfulu le ori ai ka ko felo i kaeo ia ka puleola ile lofa malanga le leo le kua ia ole por kalame nga Samoa mo le nei vai ngole fiafi o le taun foi lava le fa la wiloa nisio ngā luenga mo le aso ata au nisi ngā luenga tāua e le ngaka i le soifua maloloinga ia a o ngā luenga foi a wale foi taua o fai o tātou o lo au mau kongu silangei ni fa pe po le ale me alengo ia o fa mongianga ia inga ia o ka ko misi ni fa mongianga e mau mai le malo
o nga ele o wha mau ngu melo ka ko ai ngai ko ngole o le kusingai ngole ngai kausanga le kalo ko ile pa ia malu ka ko wa ku ia kadia mai le mako kala ula nga le Faasoa ia ka ke mai ka nga ngai e fa kingo ngai nga nga ama e fo ia nga umala yo ngai nga nga ole kaumongo ma kauwarau ia wala wa ia fa kingo nga nga wasu ka ko manguia ia ai vele nei avanoa mo le koile nga fa afkai pa ilo ka ko o faionga fa fonga mai so se upenga ka failangi lungo le kio lungo le o YouTube Facebook po le alava le upenga ka failangi lo mo mai ele ngai fa kalngonga i malo fa aftai e fa maruru ko foi o le foi sa o ko fa fonga foi se fa makalanga wale kau ka mali ila o ko fa fonga ia malu ave fale o se nga lavo inga ia ka fa ngofie nga ka ko fe mala ma ia ingei ko nga luenga lo nga lu e ia le sunga nge ia uno ia ma nisi vai ngole o nga fa kausi soifua o lo ia ngei ia mai ia ke ngei ia mali to fina nei ia fa kai kele ia fa kai ko fo i lau fionga ni wa folau ia mole kai mika wa fo i wa fa yonga mo fo i le south care ia ma ungi ia fa kal mo inga inge mka ia wala vale go fo sila fia si ko ku ia ma ngai kai ia fa ko fa ia soifua. Ia, momoli atu le whaamahalo mal whaftai. Lau whetalainga Seumanu ia whaapea fo ilo swatau. E se le tahaua le whaatasi mai o le sunga ia au noa ta vale Iuli. Ma ta ngō fia le tatou poloka lame ua whaafonga le malu le atunuu. Te le mata upu taua ua lua folosia le nei afiafi. E se le tahaua Samoa la atunuu pele ia le nā. Le tatou tusinga ingoa taua. Census le nā tō whaafonga tatou poloka lame ia utungia mai wha mole male wha alo tele lava. Ia ai alofa le atua tatou poloka lame ia tō whaafonga fo tatou poloka lame lea i le vai aso fou. Wha manuia le atua ia o lua i lunga o ala manuia fo i malolonga o le pō. Ia a mole nei teimi alofa tele atu le poloka lame o le afiafi a stofi mo o lua ia soifua ia. Soifua.